I tino angi tū te whakāturanga toi Māori o tuku iho, puta noa i te ao i ngā tau tata nei. Kei te hoki mai ki te wā kāinga nei mo te wā tuatahi, hei raukura mo te matatini, te whakataetai kapahaka nui o te ao katoa. Kei te papa o ngā ana wai nei a Ashley Nathan, kei aia hoki ngā whakamārama mo tuku iho ki te matatini. Ashley, kōrero mai mo te whakāturanga whakahirehira nei. Tēnā koe Scotty o tira, tēnā koutou katoa. Koe ia pū, kei konea hau i rotu i a tuku iho i tēnei wā nei. He whakāturanga toi Māori tēnei, i haere ngātahi tēnei whakāturanga me te matatini mo te roanga o te wiki. Hei wāhi pai mo ngā tangata e ngā kau nui ana ki ngā toi Māori. Neke atu i te ono te kau ngā taonga Māori i konei, ko ngā whakairo, ko ngā paunamu, ko ngā mahi rākau, ara no atu. Me te mea hoki, nā te puia, nā tēnei kura nei i whakairo i te mahau o te matatini, mō te matatini i te tau 2013. Nā reira, he nui nā hononga i Wainganui i ngā kaupapa e rua. Nā reira, kaore e kore ka tū mai, ka tūwhera mai tēnei kaupapa mā te katoa i ngā rā ka heke mai nei. Heoi anō, kua whai wāhi atua hau ki te kōrero ki etahi o ngā pau o te kaupapa o tuku iho. Nei nā rā, nā whakamāramatanga atu. E mōhio whānui ti ana ngā mahi nei e te ao whānui, engari i nai nei, kua tau mai ki te kāinga. Tai atu tēnei whakāturanga, me ki ngā hauewha, me ki he manu kāewa, ko huri hāri i te ao, i tēnei wā, ko hoki mai, ki tōna ukaipo, ki Aotearoa nei. Ko tira ki tēnei kaupapa nui whakaharahara o tātou te iwi Māori ki nei ko te matatini. Hei tā te tumu whakaraia e raia keo, he whakāturanga rere ke tēnei i te mea ka taia te maria te wānanga tahi me te kōrero tahi ki ngā pau kai whakairo me ngā kai rāranga. Koira te rere ketanga o tēnei whakāturanga ki etahi atu. Ko te nuinga ka uru ka kite i ngā whakaahua, i ngā taonga. Ko tēnei whakāturanga ki anei ko tuku iho living legacy ne, no reira ka taia te tangata te kōrero, ki ngā mātanga, ki ngā tohunga raranga, ki te kite i a rātau mahi ani o rātau mahi. He tauira o te puia a tawharau, ko ia te tahi o ngā kai whakairo, ka whakairo hia i tēnei wiki ki konei. I te tāhua o ngā mahi, o te puia, o te wānanga, ka rua, ka rongo i te āhuatanga o te tuakana me te teina, ka mutu, ka rongo i te tangi a te pātuki e pāupau ana. Hei tāna koinei te wāhi pai ki a ruku hohonutia ki ngā wānanga rākau. Me he mea ka whakaro ake ki ngā wānanga o nehe, koinei te mea e pātata atu ki awa tino wānanga, tino whare wānanga, anā ko te wānanga whakairo rākau. Anui ki te rongo te tangata i te wairua Māori roto nei, ki te kite te rongo tino ora ana tō tātou ahurea Māori. Ka tahi kārua ki te whakakipa i ngā rangatahi Māori. Kia mōhio ai rātou, anei te tahi huarahi. Nei te tahi huarahi mā rātou, me he mea hi ana rātou ki te whai i ngā tapu wai, a kui mā koroma maroto mai ngā mahi toi. Ki te kimi koutou i te tahi whea ko toi Māori, kaore i tū atu i a tuku iho. Ashley Nathan, Te Karere.